Árboles de la barranca porque no han enverdecido, es que no los han regado con agua del río Florido. En nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de ARCE, solo podemos tener palabras de agradecimiento para toda la Sakana. O sea, sin vuestra ayuda, nuestra lucha nunca hubiera sido posible. Desgraciadamente, ARCE se cierra. Somos 157 personas más las que nos vamos al paro. Y hemos venido aquí a protestar no solo por ARCE, sino por todas las empresas que han cerrado. Y ojalá esta lucha que hemos empezado también todos los sacandarras, ojalá sea la última vez que tengamos que venir aquí al gobierno a decirle que ya está bien, que basta de hundir a la Sakana, que somos tan navarros como los que viven abajo en la ribera, que no nos dejen, que no nos engañen, que si tocan al pueblo, el pueblo se va a revolver. Y estamos hartos de lo que nos están haciendo. Pero bueno, no voy a dar aquí ningún discurso, simplemente en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de ARCE, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sin vosotros no hubiera sido posible, pero queremos dejar un mensaje de decir que ojalá esto haya servido para que sea la última empresa que se cierre en Sakana. Ojalá sirva para algo. Pero lo único que podemos volver a decir es que muchísimas gracias a todos, que aupa Sakana, que vamos a luchar por lo nuestro. Y eso, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Manifestazioaren arrazoia sinplea da. Batetik, Nafar gobernuaren partetik jasotzen dugun utzikeria salatzea. Eta bestetik, gobernu bailarak bizi duen egoera jasangaitzaren aurrean konponbideak proposatzea. Izan ere, utzikeria horrek ez du soilik Sakanan eragiten. Nafarrako beste eremu askotan zabaltzen da. Iruñetik, hurbil ez dauden eremuetan, alegia. Sakanako biztanleok ez dugu onartzen bigarren mailako herritar bilakatzerik. Ez dugu onartzen gure ekonomia eta zerbitzuak etengabe okertzen joaterik. Gure eskualdean bizitzen jarraitu nahi dugu, eta ez dugu utziko Sakanan lurzati huts bihurtzen dezaten. Herriari galdetu ere egin gabe eta inolako onurarik ekarri ez diguten azpiegituretara zuzendutako lurzati huts moduan. Abiadura handiko trenarekin edo 400 kiloko montako linearekin esaterako. Baina hori ez da lehentasun nagusia. Ezin dugulako Nafar gobernuaren erantzunaren zain geratu. Azken urteotan argi erakutsi du ez duela inolako alternatibarik eskaintzen Sakanan bizi dugun egoera larriaren aurrean. Larrialdi maila sortzen da gure naia. Krisiak kolpatu dituen sektore guztietako ordezkariak bertan bildu daitezke. Horrek, norberaren analiziak partekatzea eta guztion artean konponbideak bilatzen saiatzea ahalbidetuko luke. Deitu digun manifestazioaren leloa bideragarri egite aldera. Sakanan bizi eta lan. Hau da gure helburua eta baikor izateko arrazoi objektiboak ditugu. Eragile sozial eta politikoen gehiengoa gurekin dago eta lanean jartzeko borondatea zintzoa dutela uste dugu. Hala ere, sinatu ez duten eragileek hauteskunde giroaz baliatuta eskualdeko biztanleak nahastuna izango dituzten susmoa dugu. Baina, horoz gaindi, euren ezezkoak agean utzi ditu gizartearen aurrean. Eta egungo egoeran, dagoeneko, ez dago lekurik interes elektoraletarako. Bukatzeko, ilusio mezu bat bidali nahi dugu egoera latza pasatzen ari diren pertsonak zein ziur egon alternatibak daudela. Eta aurrera, aterako garela. Gora Sakana eta Sakanan bizi eta lan! Stay so cocky.